Orang panggil malang tak berbau lah orang panggil. Saya mengalami kecederaan di lutut. Tapi saya ada anak lelaki. Saya harap dia boleh sambung legasi saya lah. Dia datang dengan vibe ramai. Rasa kemeriahan dulu tu ada waktu tu lah. Sebab memang seronok sangat. Saya meminati bola sepak sejak daripada kecil lah, dari sekolah rendah. Sebab saya pandai main bola daripada darjah, bukan dari kecil. Sebab saya, bapa saya tak ajar main bola. Saya belajar sendiri. So saya belajar dengan jiran-jiran. So saya belajar daripada jiran pun daripada umur darjah 4. Darjah 5 baru saya pandai main bola. Dan saya start join setiap minggu futsal bola sepak pada umur 12 tahun. Setiap pada itu saya bermain setiap minggu bersama rakan-rakan setempat rumah saya lah. Tapi daripada darjah 4 saya main bola, saya kecap. Kecap. Dapatlah saya pengalaman-pengalaman futsal. Saya menang-menang beberapa turnamen besar. Saya pernah dapat dinobatkan pemain terbaik bawah 18 tahun dekat Cosmo masa tu. Kalau ingat 2011 ada satu big tournament yang dia kata book of record lah. Masa tu yang main sampai 4 hari tanpa balik kan. Saya main bawah 18 dengan saya main open, dengan saya main superstar. Semua saya kena main. Walaupun 3 kategori saya main. 18 tu saya main sampailah final. Tim saya menang 2-0, saya menjadikan 2 gol lah. Itu saya dinobatkan pemain terbaik lah untuk bawah 18. Bersara futsal sepenuhnya pada hujung 2016 lah ke 2017. Saya bermain dulu futsal tournament biasa. Tapi orang panggil malang tak berbau lah orang panggil. Saya mengalami kecederaan di lutut. Saya kena tackle lah dari belakang. Tapi bila saya cek doktor, kita pergi MRI, doktor kata saya terkena ACL tahap 2. Dia kata tak putus, cuma dia dalam kedudukan bahaya lah. Saya memang tak boleh main selama beberapa bulan. Saya berehat, saya tak nak operate sebab saya takut. Saya memang angkat tangan lah, tak boleh nak join. Saya kahwin waktu 2019 dan saya dikurniakan seorang anak pada tahun 2020. Ikutkan anak saya sepatutnya dilahirkan pada 2021, ikutkan due date dia. Tapi tak apa nak okey masa tu, anak saya dilahirkan sebagai pramatang lah. Anak saya 3 bulan dekat NICU. So pada masa yang sama waktu tu saya bekerja dan saya kena full fokus dekat anak bini saya lah. Sebab saya rasa macam masa saya tak boleh lah, sebab saya bila saya terlalu bekerja sampai saya tak ada masa untuk tengok anak isteri saya. So saya rasa macam it's enough kot. Untuk ni saya cuba cari kerja yang fleksibel. Akhirnya saya saya cuba daftar Grab. Alhamdulillah lepas saya bekerja sebagai rakan hantar Grab ni, saya ada banyak masa lah dengan isteri dan anak saya lah. Untuk masa sekarang ni, saya okey dengan kerja rakan penghantar Grab ni. Sebab saya ada masa yang cukup untuk isteri dan anak saya lah. Waktu kita orang bekerja, tiba-tiba kita keluar satu notification message yang mengatakan Grab ada buat satu anjuran perlawanan Piala Rakan Grab. Saya tengok, bola sepak. Saya pun dah bagi tahu kawan-kawan semua, jom kita join kan. Sebab kita pun memang main bola. Lepas tu kita orang pun okey join daftar semua. Bila saya datang tournament tu, kami rasa vibe tu macam wow. Bestnya dah lama tak rasa macam ni kan. Bila tournament kita dah lama tak join tournament yang gah macam ni, diadili oleh pengadilan daripada MFL. So dari segi kualiti dengan profesional diorang, tak dinafikan memang diorang bagus. Sebab tu saya beritahu penganjuran feedback, saya bagi feedback, dia kata kalau boleh penganjuran macam ni diteruskan setiap tahun lah. At least kita ada aktiviti setiap tahun yang kita perlu target. Macam bukan bekerja je, maksudnya kita ada target untuk champion setiap anjuran Grab. Dan lagi bola sepak kan, bagi kami memang pemain bola sepak. Dia datang dengan vibe ramai, rasa momen-momen yang dulu-dulu, rasa kemeriahan dulu tu ada waktu tu lah. Sebab memang seronok sangat. So saya harap tahun ni akan lebih gah, kami akan datang dengan semangat yang hebat. Dari sokongan family, alhamdulillah, isteri saya happy datang, anak saya pun nampak semangat. Bila saya, vibe tu kita dah rasa seronok.
Tapi bila kita main, tengah-tengah main tengok anak saya bersorak, kita punya semangat lagi rasa lagi wow. Di situ. Okey, sebabkan impian saya tak dapat capai lah apa yang saya nak daripada muda untuk jadi pemain profesional, tapi saya ada anak lelaki. Saya harap dia boleh sambung legasi saya lah untuk pergi lebih jauh daripada yang ayah dia boleh pergi. Kita nak main apa? Nak main bol. Main bol? Main apa ke? Okey. Wih, akhirnya dia apa? Aku nak jadi macam baba. Power? Power? Tapi apapun saya akan cuba train anak saya selagi dia happy dengan bola sepak dengan futsal. Kita tak boleh nak paksa dia kan. Kalau dia happy dengan bola sepak, saya akan ajar dia apa yang patut. Kalau dia tak minat, tak ada apa lah. Tapi yang saya boleh pastikan, kalau saya train tu, saya akan train dengan betul-betul lah sampai dia boleh bangga kat sekolah dia power. Tapi tak lupa juga untuk belajar. Tugas saya, macam saya cakap isteri saya lah, tugas saya akan jadi koko. Jadi sukan saya akan ajar. Tugas mak dia, ajar pelajaran lah. Itulah, itu yang saya harapkan anak saya, semoga dia boleh capai impian saya lah untuk akan datang, insyaAllah. Akif nak jadi cycle. Akif nak call mana